Hello guys, ndakeka nimba ukoresha social media, aya mafoto uri kubona ukuntu ari kugenda gutrendinga muri iyi minsi, ukibaza uburyo ki akorwamo. Amafoto ashushanyije ari ku mpapuro ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Nyemera rero untize iminota mikeya muri iyi video tugiye gukorana itaramara igihe kirekire, wereke uburyo ki aya mafoto arimo gukorwa kandi agakundwa n'abantu benshi. Tudatinze rero reka nze dutangire. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Nk'ibisanzwe urafata telefone yawe ujye hehe, ujye muri Play Store aho usanzwe ushaka ama application yo muri Android, noneho ushakishemo application yitwa Gemini. Okay, kandi dufungure Play Store kugira ngo tukwereke application uri bukoreshe kugira ngo ari amafoto ubashe kuyakora. Okay, ukigana muri Play Store urakanda kuri research, then usearching application yitwa Gemini nguko nari maze kubibabwira. Okay, urabona iyi ngiyi Gemini ariyo girute ariyo usearchinga, urabona ni iyi ngiyi ya kabiri. Okay, application ni iyi ngiyi uko uyibona, twe dusanzwe tuyifitemo. Niyo mpamvu uho nimba utayifitemo urakora ahanditse install kugira ngo ubashe kuyinstalla, then uze kuyikoresha. Application ya kabiri uri bushakishe ni application yitwa ChatGPT. Ndakeka abenshi murayizi kuko musanzwe muyikoresha. Ni iyihe? Ni iyi ngiyi. Aho nayo tugize amahirwe itiza hano, ni iyi ngiyi nayo urayisearchinga kuko nayo hari icyo iri bugufasha. Then ukigera muri iyi application, ikintu uri bukore uragira urayifungura, then numara kuyopeninga urakurikiza step ngiye kukwereka. Okay, noneho ukimara kugera muri Gemini wayifunguye iraza isuku nguku. Wowe n'ubwambere nimba ari ubwambere uyikoresheje, biragusaba gushiramo email kugira ngo ugire access kuri yo, ndetse n'amafoto ugiye ukora ujye ubasha kongera kuyabona mu gihe ugarutseho utaza kuyatakaza. Icyo ukora uza hehe? Uza hano hari akamenyetso ko guteranya, ahangaha niho girute niho ukanda. Wamara kuhakanda ukagira ugashiramo ifoto ushaka gushushanya, yene ugahita ujya muri gallery yawe ukareba iki amafoto ufitemo. Okay, urabona hano twageze muri gallery yacu. Ikintu tugiye gukora, tugiye guhitamo ifoto turi buze gukora. Ifoto reka duhitemo iyi ngiyi. Okay, then ukimara gukanda ku ifoto urahita ugera hehe? Urahita ugera ahangaha, n'ubundi irahita izamo hano. Urahita uza hano handitse Ask Gemini, urahita ushyiramo iyi prompt ngiye gupestingamo hano. Gusa hano ikintu ugomba kwitondera kuri prompt, urabona hano handitse @prosper. Wowe nawe urabisiba wandikeho izina ryawe kugira ngo kuri ya foto hazeho iri zina ryawe nyine ko ari wowe nyine. Then ikintu uri bukore noneho urahita ukanda hano kuri send, ahangaha kwa kano kamenyetso ka send n'ubundi, then uhite Gemini leta gukorera iriya foto. Gusa iyi prompt ndaza kuyibashira muri description iyi video kugira ngo ubashe kuyibona. Ukeneye n'izindi prompt naho watwandika muri comment tukakwereka ahantu wazikora, kuko prompt zihari nyinshi zikora amafoto agiye atandukanye. Reka noneho dukore send turebe ko iyi foto iri buze kuba imeze. Turategereza gatoya Gemini igirute igenerating iriya foto kugira ngo ize ishushanyije nk'uko twabibonye hariya. Okay, biraza bimeze uku nguku. Urabona ifoto twakoresheje ni
ni ifoto ya Scovia. Turategereza gatoya rero kugira ngo urabona none nta nubwo ari ibintu bitinda, ni ibintu biza ako kanya. Urabona noneho ya foto bagize ute, bamaze kuyikora ikaba imeze neza cyane. Urabona ni iyi ngiyi ishushanyije imeze fresh, bya bindi byose byavuyeho bahise bayishyira ku rupapuro. Niyo icyo ikora wowe iyo ushaka kwidownloadinga n'ubundi uraza hehe, uza ahangaha hano kuri download, then ukayidownloadinga, then ubona ifoto yacu twagize ute, twarangije kuyidownloadinga. So guys, nimba uri kubona iyi video hari icyo gufashe mu kuba wakora izi art cyangwa se mu kuba washushanya amafoto, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse wibuke no gusharinga ku bantu ukeka ko bakeneye izi video. Reka dukore indi ya kabiri turebe ngo bimeze bite nayo, nimba iri buze isa kuriya. Reka dukoreshe iyi foto turebe nayo ngo biraza bimeze bite nayo. Wenda reka dushiremo iriya prompt twari twakoresheje ku ya ruguru, turebe ngo biraza bimeze bite. So urabona hano Gemini iri kudukorera iriya foto kugira ngo tuze kugira ute kubishyiramo fresh. Turategereza. Okay, urabona ko tayari ya foto yacu bagize ute, bahise bayikora. So guys, ibi bintu birakora kandi bikora neza 100%. So reka noneho tuze kubana mu zindi video zigiye zitandukanye. Gusa ngibutse ko nimba uri mushya ahangaha ukore subscribe kandi no kunzogera kugira tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimba ushaka n'andi ma prompt agiye atandukanye, ndi hano. Ama prompt arahari yo gukora andi ma video, yo gukora andi mafoto nayo ameze ngaya cyangwa se izindi zigiye zitandukanye ziri mu buryo bwa art. Ciao, reka tuze kubana mu video zigiye zitandukanye ziri imbere. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.